Ti yeni nkɔmɔ nso ɛnɛ anwummerɛ abraya tena se de nsɛm Europe nso etimi ba Ghana Premier League yankasa dia so let us cherish our own yɛbɛdi nkɔmɔ how to folk aso yɛ how to folk target players bi meeting nso ɛba so ɛho nsɛm ɛte sɛ yɛde ne nyinaa ɛba Asante Kotoko nsɛm nso etimi ɛwɔ ha you break it down touching it down nso etimi de ama atiefo a standing game ana ɔsɛ ɛba so na ɛno so etimi aba so yɛbɛwuram ɛwɔ ne yɛfa no sɛ division 1 ɛma no middle league ɛba so no ne yɛdi ho nkɔmmɔ te sɛ group stages no fixtures no ɛnso etimi aba abɔnten ɛho nsɛm te sɛ mosomfo matena ase on live ɛwɔ Charles Ado TV on YouTube, Charles Ado TV on TikTok okɔ ana afei no nso watimi afollow ɛwɔ TikTok kama na nso watimi ahyɛ ɛde ama yɛ afei YouTube no follow yɛ na afei subscribe na sɛ subscribe afei share fa comment no ɛnso etimi ɛto ase Facebook so saa no yɛ ne kama ɛde ama yɛ na bibia nso etimi akɔ so ɛwɔ hɔ yɛnni nkɔmmɔ yɛn haseɛ ɛmfiri ni a yɛfa no sɛ ɛma no ɛnso so bɛkyerɛ division 1 amo nso so tournament a ɛno so etimi ɛba so from 21st of this month ɛnso ekosi nyamboa 31st of this month no ɛna kyerɛ sɛ JRA Regional Women's Championship no etimi ɛba so ntuenum enso any for group A fixtures no say na so etimi etie match day 1 enso beba so nyamboa Thursday 22nd May 2025 enso na match day 1 no enso ebetimi abaso na say na mpanifo sense na tie Root Sisters any teama je fere say Esiam Secret and ebetimi abo unlock ladies any team fere say Samates ladies enso beboni ewo ho na afi teama ye fana says Samba ladies any Oaks ladies how to folk mobile one and so etimi edi aboni enom near fana say yet match day 1 match day 2 no so betimi a continue Saturday 24th May 2025 and our games never so Samatas ladies and Samba ladies ebebo Siam Secret and Oaks ladies ebebo Root Sisters any unlock ladies and ebebo ti sana no so etimi etienti jaka no ana chese etwa so match day 3 no afei 4 and afei 5 na etwa so ache se eno so ebetimi apaso enso etimi awase ho no na yemkodi nkomo awani a yefana se eye Black Queens enso aso na afei no yemfa de woro so entimi entwa so na okọ Black Queens a monum se omoso so ewuram awani a yefana se May training tour Cote d'Ivoire and ache se Black Queens May training tour no enso so etimi ebaso na empanifo atimi to monsa enso etimi eda frɛ mabaawa we mo sa mo so nkɔ na to no mo so entimi nkɔye enso ɛwɔ ɛyɛ Cote d'Ivoire na senatie Cynthia ɛyɛ K Fenam ɔno so so no ɛne ɛfa na sɛ ɔka ho afɛ wura mu ane ɛfa na sɛ Kerry McCarthy enso so etimi aka ho afi ɛyɛ Amayeku enso so etimi ka ho Josephine AK Bonsu enso aka ho Priscilla Adubia enso aka ho Ninia ɛyɛ Noshi enso etimi aka ho Anastasia eye echam enso etimi aka ho Susan Dua enso so etimi aka ho Portia Boache enso etimi ka Ernestina eye Abambila enso etimi ka Luisa aniwa eka ho afei Jennifer Kujo enso eka ho Grace Asantua enso etimi ka ho Nancy Amo enso eka ho Jacqueline Ousu Evelyn Badu Stella Nyameche Doris Bodua eka ho Chantel eye boy eye Roka enso etimi ka ho Alice Kusi Princess eye Mafo enso eka ho Abigail eye Kofi Kim enso eka ho Sharifatu Sumaila and afei Grace eye a champion among enso a players that is omuram ewa ne fan se eye Black Queens amuso training tour our La Côte d'Ivoire 20 yamfi mana so ye na afei metinsi medime mana ho nkaba ene a standing game back when I was say a paso ewa Ghana Premier League no so etime paso Legon Cities etina afei etime share back ama Nations FC enso etime ese 4 player fan se Ruben eye Sanon on on goal and our body man club fan se Legon Cities player fan se Kevin Ampofo able 2 goals Emmanuel Ano and afei Sadiq Al Hassan and about 4 goals from the man Nations FC is automatically player D and in fan se
Emmanuel Jamfi and so Legon Cities omoko relegation and some 2024-2025 season yansum etimi eguswa ekoso no some etimi afrim na after so team say Nations FC and so etimi ewini ne no oma abelidi league table no and I say I am league table no so etimi alidi na Nations FC for no edikan of 57 points Bibian Gold Stars tosumi no of 56 points miensa Heart of Lions of 54 points fourth position Ayatima Yefana Asante Kotoko and so of 54 points fifth Heart of Folk of 49.6 Aya Samates of 48.7 Aya Mediama of 47.8 for them Betem United of 43 points just almost 80 Ecosom na Afoko 9 for no Yatima for Dreams FC of 43 points 10th Brokum Chelsea of 41 points 11th Adriana Stars of 41 points after 12th Holy Stars our 37 points 13th Young Apostles and our 37 points 14th Vision FC our 36 points 15th Kara United our 35 points 16th Kara Lions our 35 points 17th team friends in Legon Cities our 25 points and after 18th no club friends in Swatana ma pull out from Ghana Premier League and also Ekoso na se uram our team your friends in Nations FC almost no friend mu somebody at Ghana Premier League after say almost so after top one on next 3 games senate here on the team from Samates elbow and so ofie on back away any team your friend say Holy Stars abo na afoma say awuram ofie Heart of Lions and so etimi abo Bibiano Gold Stars next 3 games no omoni Asante Kotoko bebo ofie 3 p.m. nyampo weekend see na afe Brekum Chelsea and so any team friend say Bibiano Gold Stars abo na afe susunu wuramu a Bibiano Gold Stars atena fie any Accra Lions e dey abono mo eno omo next 3 matches afe Heart of Lions next 3 matches no omo that 3rd position omo Young Apostles ebo away ometena fie Bechem United na afresh no mo so atimi atena akọ away any Nations FC ede akoboni oko Asante Kotoko say na mo so next 4 games no enso etimi te Kotoko games no me pacho emodem pa esan so mo ne tima ye fene say eye Bibian Gold Stars enso etimi ebo nyambo weekends o mo Bibian Gold Stars ewa away ni wi a ometena fie ne medema atimi abo na afi o makọ away ni Visions FC Yakobo nyambo 7 June and a game no better about suntino yahwe say hwan and a beje League Nations FC omo advantage some so 8 me edge nia ye friend say Ghana Premier League sans some di kan 57 points bibia so no 8 me ekoso kama ede ama club ye friend say Nations FC afeyen room na enin komo enso ewo Heart of Folk and Asante Kotoko asoye ukotima ye friend say Heart of Folk asoya Nambua Wednesday idea ni ya Heart of Folk ebeshia amobeye meeting no board technical team no ana fe playing party no ana teso mo nyina so betimi ahia na omokodi nkomo first ombedi nkomo afa season we ho season e den a Heart of Folk entimenye trophy bia this season esan se FA Cup no mafrim ana league no so mo da be mo da no so no ebe den Heart of Folk ebetimi agente over enso edema team fene Heart of Folk entino amuso timi kohia kodin komo enso afa season we ho eniema ekoso eniema ankoye no na apa ne mpoma sibrea na afenyambo na season future of team ye fene Heart of Folk no so bedin komo enso etimi afa ho se nyambo na season obeto mo niema no ombedin komo enso etimi afa ho na Heart of Folk etimi the 6 players enso ma target ho so mo hwene mo sa omoso betimi anya sa players ni bi abeguram ewanye efane Heart of Folk team no a chese ne se no so etimi ko Maxwell Quay esina kan edema team efane se Great Olympics ne etene Heart of Folk enso etimi target no afi player efane se Randolph Junior na Mensa esina kan edema team a ye fane se Swordro All Blacks enso ewo Division 1 no Heart of Folk target no player for us Benjamin Ayechivano medical the one some cry edicada bro sasa we fantastic player Heart of Folk and so shadimo so amonsa ebetimi akano Emmanuel Mama esina kaide matime for us Samates Heart of Folk shadimo so amonsa betimi aka Emmanuel Mama and so etimi afritima ye for us FC Samates
Evans Osewusu enso ye free agent Heart of Folk ehwe ne mu se sa player we no se etena bi omonsa enso etimi kana komani betima je ana player fa ne se Steven Dio enso team fa ne se Inswaterman player che se omoso so ehwe ne mu se omonsa betima kana on se Steven Dio player fa ne se ayam Benjamin Chibano ana free Evans Osewusu mun no enso free agent players Heart of Folk hwe ne mu so omonsa betimi aka wo na bibia so etima koso na enno hu se opanyina ye fa ne se Abubakar Watara enso so any player ye fa ne se Steven Amankuna da top scorer enso so ejajawo dinkomo na Steven Amankuna so sresre kama na ni so etima jepa na ne yete no se player na dia master se akaba se china bi Heart to Folk etimi approach ne pet master bema enso betimi ni so etima che won so ayo Heart to Folk won se wedi kan aba Asante Kotoko amfa indi se china bonya opportunity ko piem ayo Heart to Folk na ni so betimi agya eno se na so etimi cause uko Asante Kotoko so ya na last season and answer this season a second round of the season no e bra transfer window so no gusu atese no so e koso no what is the player the team enso na e fene se Francis Alka atese no ye left back awusina kada obechem United no nkomo anso e koso pa me ka se me anka sama ye no story pina na akra no we fantastic player ni mbone bopa na nyetene se no tima ye fana se eye Asante Kotoko fo no hu ne se left back position wono akoye player fana se eye Patrick Asiedu the fantastic left back no ono nkwa so na atimaka e wo team e fana se Asante Kotoko mu ache se wono ye active a day in day out no boma Asante Kotoko fo so hu ne se omo the player ye fana se Francis Akwa ebeka hu a bibia so betimi akoso camera ma Asante Kotoko last season I say eye time second one of the season transfer window so team e fana se Bechem United about 200,000 Ghana cedis which is 2 billion en kanisika no Kotoko fo so etimi komati at this season the almost transfer window so be almost be pima komanim na penkra enso na pamfo no enso the player fana se Francis Akwa apiem awa Asante Kotoko nyo nko a player the din enso ne fana se Eric Osebonsu awosina kan edema team fana se Inswaterman as se we free agent no Kotoko force won so option enso awani e fane se left back wo enti your option A and afi option B enti Francis Akwa and afi Eric Osebonsu amu bia te se be fa no Kotoko betimi de na enso epiem awani e fane se Asante Kotoko nyampo a next season ni ahwe coach weba no oni na so etimi ayadwuma to this note no yemfa nsem nsi enso na afi nsia awe next video but make sure subscribe or share or comment no and so etima to comment session.